ovi šugavi trgovci opet kasne. O, gdje si cigla? Spone u utoku. Ne idem ni spavat bez utoka. Hoće biti šta od toga? Igla, nadam se da nas neće izlovatiti. S kim ja radim, čovječe? Kupat ćete se u parama navečer. Čuvi, stari cigla, ti moraš peć zanat. Evo, ta roba će nam treba za... Da utišajte djecu. Ti si novi u tom poslu, ti moraš da misliš svojom glavom da će nas oni izrokat. Zato otvoriš širom oči, ješ čuo? Aha. Inače od tog ništa. Gamad je sigurno naoružana, vidi koliko je gore. Evo ih. O, gdje ste momci? Jel stigla roba? Keci su iza. Aha. Mali, aj daj pare. Hoćeš limuna, šta čekaš? Kaki si pitožu do kljunce bile? A, mali peče za nas. Da vidimo robu. Čekaj, pare prvo. Pare se, vidi, ajde stavi tamo pa izvodi. Ajde brže. Evo ih, ruči. Solid. Da vidimo robu. Evo, Jerane, koliko to komada ima unutra? 6 paketa. Aha. Pa da je to bolje, ne mogu ja tako preko granice. Šta ste rekao? Šta sam trebao? Šta sam ti rekao? Ajmo mali, vamo da to lijep to, cigla, ajde. da prebaciš to u auto. Stani, pare. Pare će biti kad prebacimo robu. Amateri. Ostao tamo. Alo? Alo, žilavi, jesi ti? Evo upravo pala ova šestica. I ono od ginekologa što ti taman dođe 666. Kuda dostajem to? Dobro, ajde čujemo se. Živio. I šefe, koju mi daješ ocjenu? Pa ocjena ti je od 1 do 10. 9. Svi će gledati, ali neće svi vidjeti. Svi će slušati, ali neće svi čuti. Nakon nekog vremena provedenog s Mihajlom, puno sam toga naučio o sebi i o svemu onom što slijedi čovječanstvu. Bilo mi je potrebno vremena i samoće, stoga sam otišao na hodočašće dok je vrijeme milosti. Jedna sam maslina u vrtu Božjem, putnik sam koji se još jednom vraća na mjesto odakle je sve krenulo, mjesto gdje mi se život iz korijena promijenio, gdje sam doživio i prihvatio poziv, spoznao Isusove riječi: Sine, evo ti majke. Tamo gdje mi je Otac po majci dao najjače oružje, krunicu kao svoju ruku pruženu nama, da se za nju čvrsto držimo. Jedno malo mjesto među gorama koje se svidje Bogu, Međugorje. Ja sam Ivan, katolički svećenik.
Nakon dužeg boravka u gradskoj župi, dobio sam premještaj u jednu puno manju, seosku, s malom kapelicom posvećenoj kraljici Svete Krunice i župnom uredu preko puta. Dragi brate, draga sestro, želim s tobom udijeliti. Da, navijeke. Evo, kroz nekih pola sata. Može. Idemo na jedno mjesto. Evo, Zlato, nosim ti čaja malo. Mama, strah me. Dokad će ovo trajati? Zašto sam zavezana? Provući će. Ne boj se. Hvala Isus i Marija. Uvijek faljem. Hvala što ste došli. Ja velečasnim ne znam šta se njoj događa. Cristo de Deus. Tko je kao Bog? Mi smo sve učili što smo mogli. Samo početak sam se činila problem Takvo je iznenađenje. Izdajica došao meni u posjet. Ajde pomozi starom prijatelju i makni ove slike svojih očiju. Povraćam se. Nećeš? Ajde ba recite dosadnoj majci da odustane od svoje kćeri. Ona je moje vlasništvo. Živi crmenina ljubavi, služenje. Zlato, ti si dobro. Odličan. Odlična pomoć. Kako je to gledat da svijet postaje moje kraljevstvo? Kako mi ljudi prilaze lako? Nema se previše ne truditi. Samo ubaciti sjeme i brzo rodi ploda. A mogao se stati na moju stranu. Zajedno bi vladali. Gaviš mi se. Uskoro će svi biti moji. Obilježit ćemo ih žigom zvijeri. Čipiranje je spremno. Moje levije su spremne. Demoni iz ubine pakla čekaju moj znak. Glupi ljudi. Zašto mi da puno snage u sjenu? Upusti nam neročiniš. Da me prožne taj osjećaj, da me puno motivacije. Ja sam ubojica nevinih, ubojica malen, ja sam razaratelj obitelj, gospodar perverzije, kralj ploda, oskvrnitelj svetosti, nadahnuće praznodjelja, čista pohlepa, čista mržnja, koja se može prikazati lijepa i sjajna. Na kraju ja sam bio svjetlo mišljenje. Sve to lijepo upakiram. Novi smisao ljubavi. Bez žrtve, trpljenja i križa. I on dao život za njih. To je uzaludno. Doveo si još nekog. Što te činim s tvojom braćom? A što će tek Bog s tobom učiniti sad, kad počne molitva? Je dosta pričao. Da. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, upomoć nam prijateljci.
Što je ovo? Kogacija vira. Ma nemoj, ti će više kriva. Ne želim više da se to ponavlja. Sjede na svoje mjesto i mira tamo. Patrik, molim te obriši ploču. Današnja tema, odnosno današnja nastavna jedinica, govori o zdravstvenom odgoju. To je tema roditelja A i roditelj B. Profesor Stjepan mi se rugo da imam 2 tate. Halo, dečki, kako je to ponašanje? Zašto se tako ponašaš? Stjepan, ovo je škola. Izvoli kod ravnatelja. Morate se znati ponašati. Ovo su danas nešto moderna vremena. Svako može odlučiti što želi biti. Dobro, ali Bog ja biti torbar onda. Kao što sam rekao, nova su vremena, tehnologija ide naprijed, svijet se razvija i mi trebamo dobiti za par dana nove laptope i tablete tvrtke Blackpack Company. Mislim da mi na to moramo svojim ponašanjem i načinom razmišljanja tim ljudima vratiti svoju zahvalnost. Otvorite svoje bilježnice, pripremite olovke, zapišite si naslov. Sad ćete započeti ovu rečenicu. Moje ime je i napišite svoje ime. Tata kaže da nije nužno i da još uvijek možemo biti na karticama. A moj stari kaže da su narukvice samo probak prije čipova koje će ugraditi u nas. U mjestu koje jako volim. Njih niko neće moći odbiti. Biće obavezni za sve. Tako da će narukvice uskoro biti probiti. Moderna. Meni se to nimalo ne sviđa. I dozvoliti Ti nisi normalan, šta si zastario? svima oko Šta si ti sebe konzervativac? da budu onakvi Šta ti je to? To su ljudi koji su zatvoreni kao konzerve. kakvi žele biti. Pa šta onda? Je li to neka anđolska? Nije loša.
Evo, dragi naši slušatelji našeg radija, velika mi je čast predstaviti vam sljedećeg gosta. On je jedan od čelnih ljudi tvrtke Black Tech Company. S nama je na liniji gospodin Saval, koji će nam reći nešto o samom djelovanju tvrtke. Pa, gospodine Saval, lijepo pozdrav. Hvala, pozdrav vama i svim slušateljima našeg radija. Prije samog početka postavio bih vam pitanje tko je prvi čovjek tvrtke Black Tech Company. To apsolutno nije do mene, a kad se vlasnik odluči predstaviti javnosti, značite. Sve je aktuelnija tema čipiranja koja se povezuje uz rad vaše tvrtke. Da, to više nije nikakva tajna, evo mi usavršavamo taj sistem, pa ćemo ga ponuditi predsjedniku, razmotriti sve opcije i evo nastojati to da sve uklopimo u jednu veliku cjelinu. Evo nas. Što će se dogoditi sa ljudima koji ne budu željeli biti dio tog velikog sistema? Vjerujem da neće biti takvih ljudi jer je svima u cilju uklopiti se u što sigurniji sistem koji će biti zakonski obvezatan za sve. Ako bude protiv zakona, taj je protiv zdravog razuma. Gospodine Saval, hvala vam lijepo na ovom izdvojenom vremenu i do slušanja. Do slušanja. Evo, dragi naši slušatelji, ostanite s nama uz dobru glazbu našeg radija. Centrala Pelikan 1 ovdje, bukta na sve strane, šaljite još kanadera, neću moći sam. Svi su zauzeti, gori na sve strane, morat ćete to sami odradit, nažalost. Sam? Pa to da nas je 10 ne bi uspio.
se, sve sam uspio sam pogasiti. Ali Šime sam ugasio požar, Šime. Dečki, bolje bi bilo da krenemo, eno bande. Ajmo, bježmo! Dečki, šta je ovo? Sam ja rekao da se ovo plaća. Pa nije to tvoje igralište. Nije moje. Ti znaš da je to moj stari gradio. Baš bi trebao negdje snagu ispucat. Mislim da je ošao. Vićemo se još mi. Jedva čekam da krene, ovo mi je omiljeno Mozartovo djelo. Nemoj se javno. Doktor. Kasi mobite. Oprosti, može tiše malo. Isključio sam Tomu. Što si javlja? Kakva nekultura. Tišina. Da. Alo, dobar dan, jeste to vi? Alo, jeste to vi? Alo, Mora to biti tako lepo. ej, jel me sad čuješ? Čujem. Alo, dobar dan. Dobar dan, doktore. Jesi to vi? Jesam, doktore. Recite. Koliko put sam ti rekao da nisam doktor, ja sam zdravstveni polic. Nastavite. Testiranje je uspješno završeno, baš kako sam i planirao. Možeš sazvati skupštinu i da pitam... Dragi, pusti. Kad ćete mi uplatiti pare na račun? Vrlo brzo, doktore. Kako stoji ugovor? Nemoj me izirati. Dobro, Ja hoćete sam se vidjeti zdravstveni jednom doktor. sluša. I tako sam ti reći da me takvi doktor. Ajde, prestanite već jedan put. Izićeš ti van, dočekat ću ja tebe poslije koncerta. Prosiš svaku večer da sam znala, išla bi sama. Dragi, pusti ih. Vidiš da Sram oni vas su bilo, da normalni. vas sram bilo. Razbit ću te. Ko beba zvečku ću te razbiti. Gdje je? Nisi normalan.
Gazda stigao je. Odi po njega. A šta ćemo se navodno puno usreći s tim čipovima? Biće puno lakše. Ljepše sigurno. Niste se baš puno potrudili kod tog dizajna. Pričaj. Znači, sve vam je tu. Imate sve, ime, prezime, dob, društvene mreže, slike, bračno stanje, jednostavno sve usklađeno je za rad s vašim satelitima. Gazda dr. Puzić je završio sa testiranjem, pa inzistira da sazovemo skupštinu. Tako da bi sutra u 12 sati održali u konferencijskoj sali. Svi su potvrdili svoj dolazak, samo čekamo još potvrdu iz ureda predsjednika. U redu. Javi kad sve organiziraš. Koliko? 6 milijuna. Znaš, puno ljudi je radilo na programu. Kad se to sve podijeli, mene ostane tek mali miliončić. A ne, ja bi radije ovaj način. Otvori račun. Plati. Zadovoljno? Sve bolje i bolje. Gospodo, ugodan ostatak večeri. A vama, mlada damo, do pobačanja. Ja vas zavždy pam'ятаю. Pam'ятайте i vi mene. S kakvim ti likovima radiš? S potrebima. Cura, hoćete popit šta? Ma ne, ja ne mogu. Tko je vama bolji, Ronaldo ili Messi? Messi. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Pa logično da Messi. Nije nego Ronaldo. Cura, znate, ja sam čula od prijateljice kad ovak radiš da zoveš svog anđela. To ti je kao lepet krila. Evo, ja radim pa ga nema. Sine, aj spremaj se pa ideš tatom u banku. Dobro. Cura, moram se presvući za grad. Dobro, ništa, čujemo se onda kasnije. Ajde, čujemo se. Bok! Bok. Gazda, sve je dogovoreno. Potvrdili su dolazak predsjednika, njegov savjetnik je obrađen, znači skupština će biti održana u 12 sati. Samo da naglasim, ja izgleda neću stići jer se otegao sastanak u vezi humanitarnih akcija, ali evo, bit ću prisutan putem mreže. Hoćete li vi biti na skupštini? Još nije došao trenutak za mene. U redu. Pratit ću vas iz ureda. Čujemo se nakon skupštine. Svim jedinicama gladni tigrovi opljačkali Požešku banku. Prijem. Odraz 160, vi bi trebali biti blizu mjesta događaja. Prijem. Šefe, razborište u tijeku. Odraz 160, javi se. Joj, pa rekao sam ti da me ne budiš za gluposti, stvarno si još zelen ko gusje govno.
Opet ih nema. Odra 160, javi se, ponavljam. Osa 100. Odra 160. Nismo blizu mjesta događaja. U ophodnji smo. Teško da ćemo mi stići. Prijem. U redu, znao sam. Uči od starog žace mali. Nikad nemoj letit na prvu. Pusti da se sve slegne. Ovdje Pura 007. Sad da mi dođemo prvi, imaš pisat do preksutra. Hvala Puran 007. Pa šefe, to je naš posao da hvatamo lopove. Mali, posao je da sebe sačuvaš i da penziju zaradiš. A ako budeš ovak letio, ti ju nećeš dočekati. Dečki, ljepši ste s maskama. Koliko ima love? 2 miliona. 2? Da. To treba proslaviti. Zapamti šta ti Čiča kaže. Treba pojesti, popit, a onda posao. Kako dijelimo? 45, 45, 20. Oko meni samo 20. Ti si obični vozač. Zaboravio sam tebe pitati, znaš ti malo? Sad je gotovo, zaboravio sam tebe pitati, ćeš malo. U stvari, ti si još mlad. Moraš zadržati figuru. Majko mila, da vidiš kaki sam ja bio u tvojim godinama. Ko jablan. Izvanredne vijesti. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u izvanrednim vijestima. Broj za sad nepoznatih muškaraca pod nazivom Gladni tigrovi nastavljaju svoju turneju pljačkanja. Ovaj put im se na meti našla Požeška banka iz koje su ukrali 5 miliona eura. Nažalost, kako doznajemo, ima ranjenih. Dečki iz osiguranja su zadobili lakše tjelesne ozljede, dok ima i oni koji su u životnoj opasnosti. U slučaju da neko ima i posjeduje informacije vezane uz Gladne tigrove, molimo da javi policiji. A da im pomogneš? Gubimo ju! Izgubila je previše krvi! Jadno dijete, izgubili smo ju! Doktorice, trebamo vas brzo, ima još ozlijeđenih. Njezin otac gubi svijest. Dolazim odmah! Imamo društvo. Ja svoj dio ne dijelim s nikim.
Dečki, može uspjeh. Pitica. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Dobar dan. Dobrodošli u Black Tech Company. Hvala. Vas dvojica ovo stavite oko vrata i budite dobri. Ajde, tada protokol kompanije. Gospodine predsjedniče, čekaj vas. Izvolite. Hvala, tko čeka, taj dočeka. Gospodine predsjedniče, izvolite, čekamo vas. Hvala, tko čeka, taj dočeka. Dame i gospodo, predsjednik ulazi. Možete sjesti. Predlažem da odmah krenemo s poslom. Vrijeme nam je kratko. Lijep vam pozdrav, gospodine predsjedniče, vama i vašim ljudima i hvala na izdvojenom vremenu za ovu nama dugo iščekivanu skupštinu. Hvala, tko čeka, taj dočeka. Odmah na početku da se ispričam što zbog obaveza tvrtke nisam uspio doći, ali evo tehnologija danas svašta omogućava. Lidija će vam podijeliti fascikle sa zapisima o dugogodišnjem istraživanju i funkcioniranju ovog novog sistema kojeg vam nudimo. Ukratko, suradnja države i tvrtke u financijskom, zdravstvenom i sigurnosnom sustavu je odlična, ali ne i potpuna, što stvara nepotrebne komplikacije, prvenstveno između korisnika po sistemu narukvica i onih po sistemu kartica. Hvala, Lidija. Sistem koji je puno sigurniji, efikasniji i lakši i koji će po vašem odobrenju biti zakonski obvezatan za sve. Da ne otežem, dr. Puzić, čovjek koji je sve izrealizirao, čeka nas u jednom od pogona tvrtke Black Tech Company. Puziću, počni. Kamera, reci Puziću da krene. Puziću, možeš. U eteru si. Slušate predsjednika, ajde kreni. Dobar dan. Ja sam znanstvenik Puzić. Pogonski inženjer, inovator, u Black Tech kompaniji skoro 50, dobro ne, 30 godina. Moj zadnji proizvod. Prodan je više milijuna primjeraka. Išao sam korak dalje i usavršio svoj izum. On bi išao pod kožu, na desnicu ili tijelo. Nije da se hvalim, ali moj izum će promijeniti čitavi svijet. Ostavite prošlost iza sebe jer stiglo je novo rješenje. Novi izum znanstvenika Puzića, Puzićev čip. To malo revolucionarno rješenje uklonit će vam sve do sada poznate probleme. Papirologija, dokumentacija, zdravstvo, financije, sve na jednom mjestu, sve pod košom. Nemoguće ga je zaboraviti. Znanstvenik Puzić, čovjek modernog doba, uvijek korak ispred. S ponosom vam predstavlja svoj čip, Puzićev čip. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama ne trebate se brinuti, ne trebate nikoga ništa pitati. Oprostite, za reklamu nije bilo u planu. Predsjedniče, vaše mišljenje. Gospodine generalu, šta vi mislite? Gospodine predsjedniče, mislim da su to nepotrebne gluposti. Imamo toliko naoružanja da se oko sigurnosti apsolutno ne bi trebali brinuti. A i u slučaju da postoji opasnost, imamo nuklearke. Ona dolazi u obzir. Šta vi mislite, savjetniče? Gospodine predsjedniče, ovo je genijalno. Ovo je budućnost svijeta koja vašim potpisom može postati sadašnjost. Jednom riječju, genijalno. Potpuno podržavam ovaj prijedlog gospodina Savala i njegove tvrtke.
I kao vaš savjetnik savjetujem sigurnost naroda prije svega. Hvala. Savjetnice, šta vi mislite? Gospodine predsjedniče, ja se ne slažem sa gospodinom savjetnikom. Ovo je veliko pitanje ljudske slobode, pa i prava na privatnost. Ponuđene su narukvice i tko želi može biti dio takvog sistema. Ali ucijeniti ljude i prisiliti ih na pečatiranje. Gospodine predsjedniče, mi nismo proizvodi u trgovini i ne smijemo izgubiti dostojanstvo slobode. Hvala. Gospodine ministre, šta vi kažete? Gospodine predsjedniče, morao bi razmisliti o tome. Hvala. Dame i gospodo, uzet ćemo vaše prijedloge na razmatranje i donijet ćemo konačnu odluku. Hvala lijepo. Moramo ići do viđenja. Reci se, Val. Pratili ste ih? Jesam. Neće to baš tako lako ići sa predsjednikom kako ste mislili. Ne brinem se za predsjednika. Treba sam povući još neke poteze. Slušaj, kontaktirat ćeš doktora Puzića, poslat ću mu 5 zatvorenika, 4 neka opremi za jednokratnu upotrebu, a 5 neka osposobi za borbu sa San Kidom. Ima sva sredstva na raspolaganju i podsjeti ga da je čip moja ideja, a njemu sam dopustio da tu ideju izrealizira. Da joj u vezi reklame, neka ne radi sprdnje od moje kompanije. U redu, vjerujem da se malo zanio. Uskoro pokrećem program, pa budi spreman. Hoću gazda. Marija, spojite u sakružni zatvora. O, upravitelju, pa kakva čast. Čime vam mogu pomoći? Da. Pa znate da sam ja uvijek na raspolaganju. Naravno, dolazimo. Mali, samo ajde za mnom, sad ću biti, ovo ti je velika njuška. O, pa dobar dan, upravitelju. O, dobar dan. Uvijek si je velika njuška, dobro smo se oživali. Naravno, sad ćemo opet. A ko će ovaj mali? Bez brige, to je moj pripravnik, Mali je dobar, Mali sluša, budućnost mu ovisi o mojoj preporuci. Ako bude ko ti... Prostite, upravitelje, nego znate li što će im ti zatvorenici? Baš nekakva čupiranja u nekoj kompaniji. Pa trebaju im takvi ljudi. Oružja, šta ti, ja to znam, ali... Ohoho, znači, bit će uljane repice. Maj vrijeme je da nešto bude cijeli život tu crnčim, znaš kako je on? Red je da i ja malo to potkožim, da malo i ja protišem punim plućima. Šefe, o čemu se radi? Jezik za zube i ne pitaj. Dobro ti šef kaže, jezik za zube i pamet u glavu. Evo i dolaze. Dobar dan, gospodo. Dobrodošli u sektor A okružnog zatvora. Da vam predstavim upravitelja. A da preskočimo upoznavanje. Jesu li papiri za premještaj potpisani? Sve je tu. A gdje su zatvorenici? Ja bih prvo da napravimo razmjenu. Oni onako nikud neće pomoći. Dajmo. Blagodarim upravitelju, ovo je uvijek bila pjesmica za moje oči. Ništa, sve je u redu. A papiri za prijepis? Evo, gospodo, strpljeni i spašeni. To je to. Otvori za stara vremena. Na zapovjed upravitelju. Evo, gospodo, za vas najbolji od najboljih, u stvari najgori od najgorih. Gospodo, ja imam nekog posla, morat ću vas napustiti. Draga mi ovakva suradnja i u buduće. Doviđenja. Ma vidi moji ljepotana, ajmo uza zid. I was so bad in school, I had no rule. Everybody thought that I'm just a fool. So I robbed the bank, I stole some money, but only the end.
Znači, momci, od sad ćete slušati ovu gospodu i pamet u glavu da ne bi manje radio, svi ga dobro znate. Gospodo, izvolite, zatvorska krema za vas. Dimitrijević! Paca u jedan! Jel trebam podsjetiti? Što je bilo s Dimitrijevićem? Pa bio je dobar, naravno. Frajer je pokušao bježati iz zatvora, pa smo malo pustili peseke tragače na njega. Njih je riješio, ali je zato dobio malo po licu. Pamet u glavu Dimitrijeviću da bi bilo posle Zeni ponovo. To je to, možemo krenuti. Prijevoz čeka. Ajmo, Magro! Šef, šta je sve ovo bilo? Ništa se ne brini, mali, učiš od najboljih. Sad ćeš platit kavu, pošto si imao vatreno krštenje. Ajmo. Daj mi 8, trebam, imam narukvicu, pa... Ma dečki, u redu je. Šefe, mi se s ovim poslom više ne damo. Alo, polako, šta je bilo? Šefe, onaj mali leteći, cijelo vrijeme nas se pratio i kvario nam sve poslove. Zato smo ga sad tebi doveli tu. Plavo ili crveno? Ova pošiljka je jača nego prijašnja, rekao sam ti. Kaš, doveli ste me. Ja ovdje nikog ne vidim. Vi vidite koga. Ne vidim nikog. Rekao sam ti. Baka mi je pričala o anđelima. Znači postoje. Welcome to program 666. Kako me blokira? F2 program. Evo ga, spajamo se. Samo čekaj pravu priliku. Opusti se. Uspjet ćeš. Šta se gdje? Loše sam spavao, neka neroza u kancelaju. Gazi. Da. Danas. U redu. Bićemo u kontaktu. Idemo u Njemačku. Danas posebno čudno izgleda. Danas?
Moramo počistiti neke stvari tamo. Teritorija već pokrenemo. A ko si ti da pitaš? Jedna veca pa kreći. Evo sad je prilika, ajde. Kreni. Ekipa, sretno. Znači idemo u Njemačku. Koliko si ima iz Njemačkog? 222. Koliko imamo vremena da nas ne otkriju? Dovoljno. Kompanija. Da? Samo mi je dao. U redu. Koliko podataka? 13%. Dobro. Nađite odakle dolazi signal. Ne znam šta ste ponudili više od kompanije. Sretna vam. Hvala ti. Molite se za mene. Od kad si ti postao vjernik? Opraštam ti što ćeš to učiniti. Ja tebi ne. Naćemo vas. Ovo nam je bio zadnja veza. Ništa. Radimo sve što imamo i znamo. Imamo 13% podataka. Ljudi, glavna meta je Stjepan Augustinović u Magdeburgu. Javit ćemo mu. Birali ste broj koji se ne koristi. Lekta i kompanija Centrala, izvolite gospod Savala. Aj pošaljite nekog da počisti moj ured. U redu, za 15 minuta tim će biti tamo. Spojite me s nekim iz njemačkog Interpola. Njemačka, grad, Magdeburg. kontaktirat će vas. Hvala. U redu, pozdrav. Šta je ovo? Imate zadatak locirati hakersku organizaciju Sveti Izidor. Preuzeli su 13% podataka sa laptopa gospodina Savala. Imali smo krticu. Krticu? Savalov agent. A, takvu krticu. Uglavnom, locirajte taj signal. Locirajte signal. Strpite se malo. Nastavit ćemo. Našao sam ih. Ja sam genijalac. Signal lociran. Ja, dobro. Gospodine Saval, potvrđujemo lokaciju vaše primarne mete. Stjepan Augustinović nalazi se na mjestu svog prebivališta. Hvala. I da vas odmah obavijestimo da smo locirali signal hakerske organizacije Sveti Izidor i poslali prvog slobodnog agenta i računalnog djelatnika na locirano mjesto. Odlično, spojite me s agentom. Samo trenutak. Evo spajamo vas. Saval, Valentino je. Kad dođete na locirano mjesto, izvijesti me o svemu. Javit ćemo čim stignemo.
Ajde, hvala čovječe. Ajde, Bog. Emanuel! Ajde, hakeru, dođi, da vidim što znaš. Manuel, prestani se igrati. Prestani se igrati. Ostavi igricu. Idemo. Mana, brže, na cipele tamo uzmi. Mana. Čekaj, di tu. Ništa, sve je prazno. Kako prazno? Skopaj nešto. Ništa. Pričaj. Ništa. Sve su pobrisali. Slušaj me, Valentino, Izidor mora biti zaustavljen pod hitno, imaju jako bitne podatke, a vi ste jako dobro plaćeni. Ništa. Poslaćemo tim za otiske. Ok? Šalji koga hoćeš, samo ih nađite. Ok. Pozdrav. Ajme. Majko mila, zašto te plaćamo? Kreni. Birali ste broj koji se ne koristi. Black kompanija Centrala. Izvolite, gospod Savali. Jel sve u redu s mrežom? Nisam vas mogao dobiti. Izgubili smo jedan satelit u kiši meteora koja je zadesila Jelsu, pa je nakratko pao sistem. Sada je sve u redu. Recite kako vam mogu pomoći. Ajde mi molim vas, očitajte lokaciju Augustinovića. Zar ga niste likvidirali? Molim vas. Vama danas nešto ne ide za rukom. Tata, gdje mi idemo? Kasnije ću ti reći sve, budi tiho sad. Čudno. Samo da ovu granicu pređemo, bit će sve u redu. Nema ni signala ni njegovog imena u evidenciji. Recite mi njegov zadnji telefonski poziv, s kojeg broja dolazi? Trenutak. Skriveni broj. Izidor. Treba će nam malo vremena da Ajde otkrijemo. hitno pošaljite Augustinoviću sliku na sve granične prelaze. Poslano. Dobro smo se izvukli.
nađite lokaciju Stjepana Augustinovića. Promijenili su mu ime i broj narukvice. Tko? Izidor. Znao sam. August Stjepanović, novo ime i prezime. Našao sam ga 3 km od graničnog prijelaza. Ništa, ušao je u Hrvatsku, izdati tjeralicu. Jel ti se sviđa? Kak se zove taj? Sankita. Wow, kakav je. Mama ide napraviti čaj. Evo, izvoli, ti se igraj, pa me zovi. Može? Da. Ajde, bok! Ajde, bok! Gdje je Sankid? To bi trebalo biti ovdje. Ajde ti pogledaj ostalo se ovdje. Hajde dođe nešto sumnjivo u sobi. Tamo u kao da se nešto čuje. Mora da ti se pričinjava. Neko je upozorio.
Ti si drugačiji od ostalih. Osjetim to. Hej, gdje si nestao? Bija slijep, a sada vidim. Jel' fino? Da. Mogu biti nekad nešto pripremiti na malo. Više nema vina. Hvala lijepo. Da. Živjeli. Može trik pitanja iz Biblije? Da. Ako ne budeš znao, pereš suđe. Da. Najveći među vama, neka vam bude poslužitelj. Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. I ovaj dnevnik započet ćemo s kratkim pregledom događaja. Otkriven je novi virus zvan Killer. Po mišljenju nekih medicinskih stručnjaka, najsmrtonosniji virus u povijesti čovječanstva. Jel su je zadesila kiša meteora? Točan broj žrtava još se uvijek ne zna, a šteta je katastrofalnih razmjera. Nekoliko vijesti vezanih uz sam Kidal. Gladni tigrovi napokon zaustavljeni. Prijeti im doživotna kazna za 7 oružanih pljački i 8 ubojstava.
U zadnjoj pljački Požeške banke djevojčica za koju doktorica Kaurinović tvrdi da je preminula, vraćena je u život, zahvaljujući Sankidu. Ostali ranjenici se oporavljaju. Priveden je narkobos Romeo Drobnić, široj javnosti poznat pod imenom Utješitelj. Pronađena 4 mrtva tijela za koje policija tvrdi da su trgovci ljudskim robljem i cijeli slučaj povezuje sa nestankom 6 novorođenih beba sa odjela opće bolnice. Black Tech Company, poznata i po velikim humanitarnim akcijama, opet je iznenadila širu javnost. Pozdrav svima. Mi smo hakerska organizacija Sveti Izidor i koristimo ovu priliku da vas upozorimo na događaje koji ubrzo slijede i program koji je pokrenut od strane Black Tech Company. Eliminiranje ljudi koji bi se suprotstavili i pokrenuli otpor čipiranju i samo čipiranje bez slobode izbora. Čipiranjem dajete potpunu vlast i kontrolu nad vama i vašim sudbinama. Mi smo za vas i dajemo vam upozorenje, a vi ste upozoreni. Budite spremni. Neka Bog bude sa vama. Hvala. Evo ga. Šaljite agente dok ne bude prekasno. Šta čekate? Šef je izdao naredbu da pronađeš lokaciju Sankida. Dok baza izbaci podatke, javit ću mu osobno. Pa moram i ja nečem živjeti. Halo, ko je? Završio s poslom. Gazda, nisam uspio. Bio je Sankid i oslobodio je djecu. Izgubio sam vid. Šta ti ja mogu? Znaš šta ti činiti.
Recite. Ovdje Damjanović. Mislim da sam otkrio neka brza kretanja u okviru jedne lokacije. Pa pretpostavljam da bi to mogao biti sam Kina. Podatke mi pošaljite na računalo u ured, pa ću kasnije pogledati. Opet posao. Da. Jel te opet onaj mali zabrinjava? Otkud ti to? Uvijek kad pričaš o njemu budeš zabrinut. Ti njega znaš? Ne. A ti? Dugo se mi znamo. Jako dugo. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveti Mihael, anđele, brani nas u boju protiv patnosti zasjeda đavolskih, budi nam zaklon. Neka nas zapovjedi Bog, da izmolimo ti, vojske nebeske, sotoni i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom krepošću i jakošću, pakost provalnu. Opet napada koričući lav. Znači, tu se skrivate. Gazda, stigli smo. Sve smo ih postavili na lokacijama, osim Dimitrijevića. I njega ćemo kroz 5 minuta. U redu, jeste ponijeli snimak i kameru? Ponijeli smo. Jesi ponijeli snimak i kameru? Jesam. Ponijeli smo. Kaže se, ponijeli smo. Javite kad sve postavite. U redu, javit ćemo. Jel uspijevaš? Dođi mi pomoć. Jesi uspio? Je. Treba crveno svjetlo. Je. Evo Gazda, riješeno. Spojeno je. Šta je neki robot? Dobro jutro, Ivane.
Nemaš baš puno vremena, zovi Mihajla, mog starog prijatelja. Mihajl, dođi! Mihajl, nešto se često srećemo u zadnje vrijeme, na ovaj ili onaj način. Vidiš, ti si najveća prepreka u ostvarenju moga cilja. Stoga te trebamo ukloniti. Kao što rekoh, nemam puno vremena, odnosno nemaš puno vremena. Vidiš, jutro je zanimljivo. Svi se bude, neki odlaze u školu, neki na posao, neki na misu, rutina gužva. Nikome ne bi palo na pamet da jutro može biti eksplozivan. U 8 sati svijet mijenja smjer. Ja ću reći kuda ide. Vrijeme je mogućnost, vrijeme je izbor. Imaš malo vremena. Malo dodatnog napajanja. Nije loše, vidi ti maloga študara. Probaj ovo. Ako se ti misli da ja govorim istinu, onda stvarno, pretpostavio sam da ćeš uspjeti, pa sam se malo bolje pripremio. Ups, 1, 2, 3, 4. Još da ti dam priliku da budeš heroj. Da, zaboravio sam ti reći, nadam se da si se pozdravio sa svojim svećenikom. Ne brini, ako nisi, završit ćete na istom mjestu. Rekao sam ti, mogao si stati na moju stranu, zajedno bi vladali. Pogledaj, slušaj, zovu pomoć samo kad nešto treba. Ti piše za njoj.
ne mogu odraditi taj nastup bez obzira koliko je karata prodano, došlo do nekakve eksplozije i stvarno ne mogu. se obratiti s nekoliko riječi. Dame i gospodo, dragi narode, zadesili su nas izvanredni napadi i naša sigurnost je temeljeno poželjena. Kao vaš predsjednik, kao osoba koja će dali svoje povjerenje, neću vas iznevjeriti. Nacionalnu sigurnost sam predao u ruke tvrtki Black Tech Company, koja je do sada pokazala velike rezultate u tehnologiji i drugim granama znanosti. Isto tako i poznata po humanitarnom radu i otvorena za čovječanstvo i njegov napredak. Počelo je. Tvrtka će provesti program kojim će nam biti praćen sigurnost kako bi da uopće nemaju brojki za moj novi spot, jer jednostavno pregledi prelaze svaku granicu. Halo? Sve vas lijepo pozdravljam. Moje ime je... Ja sam gospodar ovoga svijeta. Ja sam vaš novi vođa. Nemate razloga za strah, osim ako nešto skrivate. Cijeli sistem je upravo resetiran i sve je prebačeno pod moj nadzor, pod moje vodstvo. Uspostavlja se drugi dio programa čipiranja. Svi ćete se dobrovoljno prijaviti. Ponavljam, dobrovoljno. Ponavljam, svi. Iznimki neće biti. Ko smatrat ćemo ga neprijateljem društva, države, ljudi i tako ćemo se prema njemu postaviti. Dragi brate, draga sestro, želim s tobom podijeliti ove Isusove riječi. Ne boj se, jer ja sam s tobom u sve dane do svršetka svijeta. Anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili, prema Božjem obećanju, čuvaj mene noću dan. Osobito pak me brani, da mi dušu grijeh ne rani, a kad s ovog svijeta pođem, sredstvo da u nebo dođem, da se on istom Bogu vijekom klanja.